Lepa poezija zahteva i lepu pesmu. Ja bi se zamolila gospodina Miroslava Ilića da nam se obrati na svoj način. Pa dobro večer svima. Ja sam se skoro družio sa gospodin Suzanom. Nedeljnik, Lice žena, bira svake godine 10 najžena. Gospođa Suzana je bila ove godine među tih 10 najžena. Ja sam tamo došao da ih malo obradujem nekom pesmom i gospođi Suzani sam obećao da ću doći večeras na jednu samostalnu izložbu, mada ja nisam prvi put ovde u Kovačici, samo da znate. Ja relativno često prošetam ovde u Kovačicu i imam u kući ovih, Suzana, nisu sve tvoje, ali imam u kući ovu naivu. Ja sam čovjek koji to osjeća. U mojim venama teče plava seljačka krv. Ja osjećam to tradicionalno. Da li je moje ili slovačko ili bilo čije, ja ga volim. Pa evo, specijalno za Suzanu, snaćemo se mi jedan deo. Tebi koja večno čekaš, ustavno noći kuge. Tebi koja znaš, kad puti, da sam pored neke druge. Tebi koja večno čekaš, ustavno noći kuge. Tebi koja znaš, kad puti, da sam pored neke druge.
turističke organizacije Srbije, u svoje lično ime želim da se zahvalim u ime Gordane Plamenac, Zuzani, koja je naš stvarno turistički, diplomatski predstavnik na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, gde predstavlja ne samo Srbiju i Vojvodinu, već i našu opštinu Kovačica. I naravno u ime turističke organizacije opštine Kovačica želim da je poklonim jedan poklon. To su njene slike koje se nalaze na našim flašama, zaštićeno vino. Bravo. Izvolite. Želimo da nas još uvek u najboljem svetlu predstavlja u svetu, ne samo Srbiju, Vojvodinu, već i Kovačicu. Hvala. No, najzad i da otvorimo ovu našu divnu izložbu. Ana Makanova će da otvori našu izložbu. Ana, izvoli. Ďakujem veľmi pekne. Teda malý, krátky, ale taký efektný už program, ktorý sme mali na príležitosť všetci my teda vidieť, počuť a zažiť. Mňa iba privádzal do rozpakov a vždy som očakávala, že kedy Zuzana teraz povie dobre, muzika, hraj, nepýtam sa, čo tu stojí. Teda je to jej energia a elán a proste osobnosť, akú my poznáme. Teda ja musím povedať, že som sa neváhala, keď pred mesiacom zavolala, že jednoducho, či by som mohla otvoriť výstavu. Ja som povedala, že áno, a sú na to niekoľko dôvodov. Najprv preto, že galéria inzitného umenia v Kovačici, že Zuzana je Kovačičanka, že ja som Kovačičanka, to je jedna vec. A druhá vec, všetci my nemôžeme poprieť to, že táto galéria, títo umelci, ktorí sú tu nás zoskupení, a zvlášť aj Zuzana, ako jedna z najaktívnejších, vlastne predstavuje nás Slovákov, nás Kovačičanov, nás Vojvodičanov a nás Srbov doma v zahraničí. Povedal tu niekto, že kultúra vlastne otvára dvere všade, kde by sme sa chceli dostať. A tak sa vlastne vytvárajú tie hodnoty a väzby, bez ktorých by sme dnes nemohli. Ani včera a ani zajtra. Je to niečo, ako žijú ľudia. Sú to kontakty, je to kultúra, je to naša tradícia. Je to vlastne o tom, že sme my vlastne veľvyslancami, my umelci, a teda hovorím v ich mene, preto si ich osobne vážim, tí, ktorí hovoria o nás. A majú o čom povedať, vidíme aj z týchto fotografií, obrazov vlastne, ktoré dnes máme príležitosť vidieť. To sme my. Či sa pamätáme, alebo sa nepamätáme, my osobne, ale sú to naše korene. To je naše dedičstvo, naša tradícia a to je niečo, čo musíme zachovať od zabudnutia.